Aciari ba cukuru ya Metho Primary irere wondini ya Kiucho ni barete mwarimu mweru wa ECD bakiwa nende urotwerekire cukuru miaka kenda kiritana nethirite ati gukira bubwe na tuntu bubwe ya kwithira bakireta mwarimu ungi mweru harimo ba ECD ni bethirite bakire wa cukuru Kathumba county na mbere nyuma yabo kwandikwa na njira itikweleka. Aciari bana banini bacukuru primary ya Metho irai wandine Kiucho Tiania Central ibachumirite rukire kiindo kabira mwarimu mweru rarandikiro wa ECD ate akuruke cukuru. Totoro itarukire rwari kenda mwarimu atakume kilasine tutomwere kimwe kimwe cukuru ibanga county mucwana aita na ataikirwe toibonoka kwa cukuru imathina yara tukumeyaka ya cukuru etu yo tukwendokaria atege wita atia yatege kuya mwarimu ratwire ku akiria ici akiritana na baba yetu ba PPP1 nuo tukuwa endelee na tutomba mwarimu kuma kuraya mwarimu atwire ku etu miaka kenda amenyanirithia twana tu tumunegerete kana kanini gakwangurwa mai ethira ati kuona ngwite boloi kwa wende batyo twa mwarimu toto mwenda twe ibo mwenda bwe kuringana na boba ina mwarimu arairitaniritie kuritana na bao kwa kaita nende na kaina gaka ikaraba mweya na ibara irigirite akande kwa ithirikari county ndukwa tebwo twamwere ngwe mbwa mega kende thiri mwana atanaru ari form 1 turo mwangwe tumure ambe choticho nenyere mwa asia wena humilia kamsara katumoya na moto turangwe lakini county no naibo ya etome mwarimu ungi omwaru school we na un kuma mwarimu bwa ya nento umathira college atartana atura musema ka 15 kurengo tamwetete to mwangwe a school ya to area awatango ya ngirithano habari thiti ngombe ciawe no gethamani yawe ende bitwa surprise that mwarimu wetu a ITS number na thirari in the interview panel atewa na tukimenya ya kwamba county marieto yau yetere yare ano nayo vandae nikatukuria arabu ya sinikire ke weta county assembly ya sinikire nge assembly county MCAs baya na twanya baita kinyume bataritani baraba twire kurathina na ana bau baikira antu bange baraba baire letendi tu bathi twandikira Madam Grace no ndonwe tukomitoriete nwe na nate yangu eci yake buru na kinya thena kana kanini na atia kana gakinyere mwaciari batu mwataira no twatere nyaka musara ka kwandika nya mumendio ngwete boloi ko kana ka Madam Grace gabatawa ni muciari ntorene oindere omwanda mwataira mwana na tande akinya no mpino ndubake agende kitanirio na no iro tuguria nende thailo itabatira mwana muciari mwarimu kana gakurare nere watiro metundera thirikari mwarimu oreti skuru e batu toto mwenda na tote muicie na totamenya kinya ikwaritana na totaigwe kinya antu amwe aike barwa akiritana o tomenya uritani bwa ora bokari na musingi o sukuru yuambera irwirasi ne binini kwa hiyo batu na tokoromba tore aciari mwarimu wetu akiagwebela sukuru eye musingi o sukuru eto yokuthuka na nya musingi yu antora to yokuthuka na toritana nyana beto kinya itara sukuru eingi ate mama no te kintu atweta cia ria toritana na beto ruba wete baretwa kurokanakia na bao bonkarukire mwankabatiere mwarimu ate unkuma kiracine mwarimu wake sukuru rengi autukanira kuria mwarimu wetu atumurea na nyacha mbeca na tufumiliana cithina cietu kwina cukuru ingi ciena twanya ite andikite aritani na batu qualify ibaite guo batu tutumwenda cukuru na batu no ntobwa shimara cukuru tote kwenda storm cukuru bade tukairutaniria kwe yantu ko cionthe tweye twone kinyage yako twega kumwa na murango nyuma bado no tutukwiyanete na tutikwenda andwa tafadhali weta mwarimu ya ukumu tutikwenda murango nyuma tweya kwitha imbara twaite cukuru etu no ntimali yetu atweria mwanko tereo cukuru ni etu na tutena thina na cukuru thitwe na thina na bioni mwana to aria kirasine no tone tuicie wararia miaka kenda na ntumo yao kithirikari county Meru na ile ke mwarimu asabite antu itarira ya pa mwangwe na ringi baila kinya experience ya muntu tema kurta muntu from nowhere umurata kilatine ya kwana na baida mwarimu nyara tuna manto ya CBC excellence vengabana na tome timu yeke baba kuzika ke manto ya izindi ibalele manto ya university ndenge keve abate kwenda kozi kios in this county kire school chiedo ira twagete twingwa tukara thina nacio obui
na kwalele itu kwalele oroba the county kwina problem ya aritani ba ICD nondu bara ponthe batwire kuria thina ibaterwa. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.